Abakwasirwe ni Kabagambe Enos ow'emyaka 25, Sam Semanda ow'emyaka 26, John Tumuhirwe emyaka 30, Godias Tayebwa emyaka 28 na Kiza Keresiyano ow'emyaka 26. Tukaweza kuita dena wa mtume na boss wetu na nobujo kumanya baba kamtwara mtangi group sichimani group uriyo kizago banya kurira wafe banaze nabalabide wano. Minister Karoro Okurut na RDC hamwe n'abakuru ombyo kwerinda bahika Poorisi ya Kazo ahibarebero kutangara Bwanyima y'abashumaba kutebya uko barikwita ba Boda Boda. Abo kuba bana batugera ngo kibina cyabo ngo nibaketa twayiraiti n'ikibina kiryaho ngo harimo abantu bingi bariho numbaza kubagamba hata abana nabo kubaracurure babagamba abo kubatsigaha hongo abantu baruga hero abantu bita baburizo nyenda kubasaba cyone kimurareba mututera amasimu kandi wanotere simu yanjye ebyo kubanza kwetesa onsasire na kuterera mukasheshe na kuterera nyakiro obirugeho iwe gambe songa yawe ni cyanje okurebe cyo kora. As far as 2008 they have killed very many people, and out of those very many people they include Kazo, Chegegwa, Sembabule and Kamwenge. The number of Kazo, there are more than 13 people who have died, and in Chegegwa they are almost the same number. Okurijera ahabina z'abantu bagira ngo bine mukama wabo owamanywaho eryakandwanaho kibankwatire n'ubuzo biki awe shonga kujyanye n'ikigombe kinatayiremo ande kigombe kinatayiremo kine ubusezinde zicyo yongera uri busezicyo uko banza no condition no na no. Minister Karoro Kurut akwatanise n'abebembezi bashaba ba Boda Boda okwerinda nyecoro. Turima ba Boda Boda twareshengereza bavuga baryaha nabo koraze twara umuntu yabo banze nabwo mbuze kandi ibi byashaha mukaga tubirugemo zecoro natayira mu kikombe bajya ngo kubasa kukora icyo kintu cyo kwita abantu tine kintu cyo gerezeho kugira ngo umuntu wamwita sagameta kabugendaho kiriya nuko kungira ngo iza tugende tutwara wakubasa kuyambe cyo nuko kundeto mfumo. Abandi bajya ngo bito muntu bati bamutwara piki kandi ngo buri muntu obari kwita bashashurwa emitwari 15 kuruga owa mukama wabo. Nainta yo mu kigombe cyabonetse abantu 8 bitoro kwita kubanza tukamwitiro ku saruna na sembo wakabiri twamwitira rukindo rwa yokum okuku wano gazarushero ndizo kitwaji iseno mukawuni bene ndijo ija twamwitira akabugore ndijo tiza twamwitira kwifakira obwita no muri Kazo bire buri ahiguru kandi abantu binji bisurwe ombwire buke ndijo twamwitira kuranze yuba no mungari ndijo twamwitira adamu yakuruho n'uruga bayungura ruko yo mfamu bane yacu hari ikindo bwo kwecweke byo kwendumanye Gasha kwa Richard Nahabwe.